Zoram mipui zong te ama sain chi bai kan buk non le chau kan thria thawangin COVID-19 ripui leng hian in kiam lamin pan san lei thei ri lova tuna pheichon thingtlang kilkhor berte po alu chit thuk ta hle maya kan soi thinangin kumin April tha vela tangkhan sikai hi kan pung chakte em maya April tha kan thlen ma sikai zat sangli le zali somsari le paruk kan ni lain nun la chan po kha khati hun lai khan som le pakhat ania amaro chu April thlanhulam panga hi chuan sikai kan pun dan hi report thar bera tanga clear hianin mi sing sari le sanga le jani somnga le pathum zet kan lo tling ta a nun na chan bel po hi jani le somnga anita ani sikai to zong song tu na kan nei hi sing sari sang ko za sari somni le pakua an tling ta a nun na chan po mi jani somruk le pakhat lai kan lo omta ani second wave tantir lam khachuanin aizol ba ka district khopui ate sikai mu hi ani deu ber thin khani a thingtlang lam chu omma sela chu tilu tukin antam lem lovani amar chu tu nai thani chung hi chuanin si atrai dar na sata hle maya thingtlang kilkhor ber le khote takte te kan ti te mi tlo po fak lo na khuwa kan ti te po a case sa chuang nei khuwa te po anom ta dual mai ani engtika nge ni kan pi khun ti mai la kan vor top khun kan thlen wenga phailama state dangte anga kan tlak niam ve duai doyang ti hi kan thlir reng lain a vor top thleng hlei thelovin kan lakal mar ngil deu padri mai hiani chuti rolin sikai la ni tin kan lapung zel box si sikai kan tamna na hi chonin na zual big enkol ngai big te po hi tam lo thelo ni ti te po hi alang reng maya dedicated covid hospital kan ti mai kan nei chun hi ZMC yani kan soi photo thina first wave khum kan nei zat kha cho tam lo khop maya zale somli zet chau kha kan neya tuna roson second wave alo kala zathum le pasari lai alo ni ta ani alo mom khop mai covid uat po inge ni pariat lai kan nei ta nge nge tin ICU khumpo tuna hian somthum le pali lai kan han nei to nge nge amaro chu sikai kan pung na sat sia ICU ma mo na he pung na sa hle maya ICU khum in dai lo na om don tamaya sarkar po in thei top chua pal hangalin tuna hian civil hospital aizola ICU khum som umna kan pe fel ti to tin ZMC apo ICU da bil turin ngor takin tu na hian rom han na kan siam meka voin lama te po meeting kan han ko rum khani tin ICU hi handa bel view du maila har sat na lian tak kha kan neya COVID-19 sikai te enkol tur hi chuan abika thoktu te training te le experience nei critical care kan tiang chi ti thei doctor te le nurse hi alo ngai zela chuwang chuan ana zongina ti ve thei hi ani manglo ani ti kan thria ta poimo khop maya district hospital tina kan doctor le nurse te po he tiang training nei tur hian in rom han la siam tun hen kan tum ta meka ZMC ngei ataka practical training nei hi atu le in kan theta ani shipui lenka ra doctor le nurse thiam tak te anron in volunteer thin hi alomom le abik takin doctor hi ICU lu tur specialist kan mo ang hi kanin muzo tameu lo ani Mizoram hian Mizoram pona kan doctor thiam te po kan han soi thina ti ngai na wang an ti ve khop mai nurse po kanin dai lo na sa em maya volunteer tlom ngai takaron thok te po chan sang awangin an chola tin an mani thak tu te kanin muzo lo chan chuni ta reng maya thei top kan chua kanin dap chung poin kan du anga thok tu te hi molovin voini te hian kan han theng ta ani COVID-19 sikai te enkol na big tak thok tu hi chuanin tlom ngai na chitin reng maya ti hi lo ngai khop maya he tiang lama thiam na nei mi zo thalai te singa kan la omani chuanin kan mi zo puite nun na chantura tlom ngai na tak nen le mangai na tak nen ron pen chuak turin ka somin kan ngen tak meu chu ani
voin maya khan sarkar poin doctor le nurse engemozat lakbel min han phal saklo maya kan lom tak set ani ripui hian tu ma hi azo bik lova hun masalama khachuanin kum upalam te hi ICU wa dalu ngai ani deu berchin khani a ZMC lamadam lo enkol tu le kan doctor te chuanin tun hai hi jon kum upalam ain kum la no pang deu walai le kum no panglam zok te nat na serious le ICU mamo te hi an tam ta le ani ti hi anon soi thina chan sang sang hebi chung sang hian om theya ma se kum somruk chung lam te hian vaccine full dose an lak to wang te ani thein arin om boka engponi se mipuite zinga vaccine la la velo kanom chuan lange nge turin win heng ka som du chuwa sipui kai ma ila vaccine la to te chuan la velo te ain an tor dana sia om big em ani ti hi win hian dam lo en kol tu tenge ina an soi thin ani ti ka soi du ni tuna hian vaccine dose noi som le sing thum chuang kan te chuak to alomo khop maya ala thei zong ten kan lakim vekhi ripui do na le ripui la ka kan in ve na ta na poimo le ani ti hi ka soi duwa thei to i chua vekila har san sang awanga vaccine lak na pun pan ve thei lo tam tak te pon omang ti ka ringa chung tan po chuan ro man la bik takin kan siam mek zel ani COVID-19 ripui do na ta na liawa ruam man na PM Cares Fund tuaya ZMC man tur oxygen plan 300 LPM kan tia hei hi tuna hian karkal ta mai khan kan hongfel ta kan commission ta PM Cares atanga kan mu tho minute khata liter engeni sang ka pechok thei po reilo te hian man thei turin tuna hian bun turin ma kan lameka CPWT den hei hi mo an lameka ni tin PM Care atang hian district hospital tina oxygen plan da tura roman animeka district chen khata mi tur po alo thleng nual to loma kanin bun fel vek thein huna chuanin kan zia omin arin oma he hun poi kan ngak le ni COVID-19 in min kian san khuna po kan la chhor tangka em thodor ani ti hi kan ta lang do ni ripui leng hi kan khotlanga alu thuk to in community spread kan ti hi anasat le ti hi zep rual lo anita chuwang chon film khur takamitin kanin control kanin ven film khur hi poimo hi ka soinon du khop mai hei ba ki ti tur po hi aya omte chiam poida lang talawri shin kai chon na anasara wang le invention le thei lo ani ta ka hi chuanin kan tum berle sarkar lai pui poina atum berle atte fungata na man ber hi chu shikai te nun na tam theyang ber chan hi ani saptongin tiang soitela case fatality rate antimaya heta hianin India rampum khai khom hianin India rampuma average alakin 1.33% ani la hian keini hi 0.33% kan la ni ria damlo en kol na thok tu ten thei top an chu na zara le pathian khongai na wangin tiang hian kan din muni ala zia om viau zokani ti ka soidua chuwang chuan nun na hlutak chan ta te ro chu win he kan surin an chung te po kan tor pui tak set ani ti hi ka ta lang do ni nun na chantura ti nge ngai poibo tak mai chu shikai te rang taka mu chu azung sunga lakran ngala ahun taka en kol na pe khiani ti ka soidua hetianga malak athula wang hian sample test bo war takin tun han kan han kalpui state dangin an ti ve to mi alo an ti hlei thei to lo contact tracing kan han ti te uluk takin hei tun han kan la kalpui me ka kan malak dan ti hi ahu howa uluk taka pol sang te na clear ho thin kan ni tuna kan kalpui mek po hi kan bo ruak ton azir ang zelin herrem chet ero chutul mai theya thak dang lam te po atang chuan atul tura ngai te la thome sikai nu na chan kan thi tam tak dewa hi chuan ZMC lam hian zirchian na an han nei ta an mani en kol na huna nun na chan te mi zani don an zirchian na thi zinga hian
za somriat hi na ta khir khan tak mai nei sa te an lo ni a big takin heng kan soi pho thin zun thlum te thi sen sang thoha chuap le thin thalo kan ti te kal thalo te cancer te HIV positive te zu le muam in sum lo le thau lu tuk te rit lu tuk te an tam hle bi kan ni ti hi kan thria ta poi mo le ma ni risel hi chu wang chu kan in chi thin ya poi mo le maya a big takin ka chen pui te zinga nat nak khir khan tak mai ve an omani phei chuan film khur le zual hi apoi mo ni tin kan film khur poi mo ni ti hi kata lang tu ani chuti rualin nu na chan zinga za som ni hi risel na thapa ngai nat na dang han nei em lem ni lo hi anom ve boka mitin kan film khur hi angai tak set ani adam chuak kan tama wangin kan in thla dang ti ka hlau hle maya tu tepo mai hianin van doi pal hi tong thei kan ni ti hi sharingin I film khur ngoi ang uting kan in cha non le du ni tha doi lo thleng tur an soi hian no pangte a khoi na don ti hi mi thiam ten an soi hi kan travek toin ka ringa hi adik thei mayang emo ti hi ngai to na te po hi nuna hian om boka a chan chu tu na second wave kan han ma chon chu me ga hian no pang rikai hi an tam ta viau maya April sang ni somni pakhat kumin atang khan no pang kum som pariat noi lam pang ti mayang rikai kan nei to hi an lo tam khop maya sing ni le sang ni le zasari le somruk le pani lai an lo tik ta ni hi rikai zong zinga za som thum le pathum an lo tling ta dor mai ni far su fa khachuani no pang kum som pariat noi lam pang hi rikai zanga le som pathum chau kan neya rikai zong atanga za som pakhat chau anni hetiani wang hianin ke ni po hianin kan tlin tok ang se la thei top kan chua ZMC a niko kan ti mai no pang khum som omna kan pe fel thokhat to a tin hei ba ga hianin khum som ni le pang thlengin tuna hen ti bel turin rom hana kan siam chho meka tin ventilator le oxygen support tur ni in piku anti maya hemi piku no pang wat tho som omna po hi pe fel tep to ni tin ZMC doctor te le nurse te po pediatric care pe thei tura training pek tu mani meka district ti na tangin an district mi te training pe chong thei turin trainers te training bo sai ani don bok ani heng ba ka hian DCHC le kan CHC kan ti te PHC kan ti te sub center te po a thei anga thuam chak tura tuna hian malak ring ani bokani sipui leng dona konga kan tho pui song te in thane mai na le in pek na kan ngai hluem em ani ti ka soinon le duwa NGO song te tin MKCC te all party kan ti te minister MLA te mimal pol ho te le chung kwa tu te po tong tai nen thil pek nen in pek na chi sang nen kan tho ho nei aro pui tak seta in chunga lom thu kan soi ngoi ani sipui laka kan himna tur khovelin apom ber pakhata hi wini thleng hian covid appropriate behavior kan ti mai mas vo thatlat te kutsil fai uluk te le midang lata te hi tun thleng hian alapoi mo ngoi ni ti hi kan triat thar ka du em maya hi ol sam taka mitin in kan ti thei ani thingtlang la ba heng lai ya mas kan man thinang hi aum lawani poin puan le kor te po hi mas dan te po hianin siam chop te poina man no the ni ti te po hi kan soi duwa tin asiam ve thei ang rem chang po kha kan rem chanang anga kan siam so te po kha that karinga tin ma si in man trom mia cheni lo ti hi ka soi duwa teng chuan ma ni mas man ka chu ma nin kan mang tlang tur ni midang hena ho tir chi ani lo ti hi I thar leng tin sikai te in kai chon dan kan contact tracing team ina an chui chuana hianin chung khat leina te thian tha le in mel thiat tha te zinga atam fal filor lak ani ti hi an mu chu dan ani kan mel thiat le thiat chen te bula hian ngai that taka mai hi ol khop maya in tha da
ole membi ka chuwang chuan helai taka hian mitin hi kan film khur tlana turani ti hi kan thriata tan kan lak so hi apoi boni mitin ma ni mun thewa film khurila midang te hi sikai ang feka ngai ang hiala rilru nei tak maya chumi rilru tanga film khur tur chuanin oine hian kong sanga si kan do na konga hian mani poimo zia in ria a film khur taka mani in self lockdown tia ka soi fo thinang te khotlang le rampum huapa in lockdown arem to lo ani puin mani theu mai hi kan poimo berni ti hi kan thiat thar le hi atul ngoi ni ti hi kan ta lang le duani ka soi fo to thina ma se voin hen ka ngai poimo em maya kan soi non le anga sipui leng kan do na konga hian do hi har sa thlot ani central sarkar atangin mithiam ten voin ni min ron tlo to a kan phalak na an fak rualin kan din mun kan hil chian poin thu tharemo thu ron min pek bel tur chuang hi an nei mang re lo ni thil dang lam hi an sevak bik lo ti ka soi du a chuwang chuanin ke phei chu medical lama mithiam thiam na nei hi kan ni lo hrim chima ka tlin lo na ka chiang em maya ma ni thuwa thutluk na siam cheni lo awang hian azau thiang perin medical expert te sarkar mi poimo te sakhur hoi tu te le tlongmai pol sang te ai o te local council le village council hoi tu te tina chang phei chuan mla te le kan councilor te hial te po somin ngai to na kan nei ho thina heti khopa kan in som zawa kan ngai to na uluk chungpo hianin ngai to na kim nei hi har em maya a thaber po hi a hiat thei lo thin ani chuwangin kan hun tong ang sela kan in siam that thin hi apoimo kan du reng wang ani big lo ti te poi mipuite hianin kan thil ti tam tak le kan malak na hi in lo hiat te poi ka du tak zet ani kan malak na le thutluk na siam na hian in ril ru ka hliam emo in ril ru ka ti na thil tam tak hi awmang ti ka ringa henga hian ka soi fo to thinangin tununa po hian ngai dam na le in riat thiam na hi thinlung takin ka dil tak zet chewa thuron tha kan ngai tha thei rengani ti po hi kan ta lang le duane to bera chuanin pathian hena itlulu thar le ila thinlung le ti tak setin ama hi aw le ila ama allo min chandam zoreng renghen om lo di ti ria ila ring tu kan ni boka chuwang chuan voin hian ko ran pol zong songte mi malte chung kwa te pathian mi zong songte thei top chua kan ram himna turatan hian pathian thilti theina avin itong tayang uti in thinlung takin ngen na le somna kan lon tilang ani kalome